Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst channel. Of course, yeah, hi ta hi vulavula hi ta President Ramaphosa, Cyril Ramaphosa, loko Vaendzela le eMbaula. Ka mi swona even previously hi vulavula hi swona vhele ya ku onhakeni swinene ku nga ze ku hetela ku fike na chopper. Of course yi ta teka n'wansati wo karhi, unfortunately hi mhaka ku mhangu leyi yi tlhe yi vavanyana, ta mi kha mi updates loko hi ya mahlweni and stuff like that. So we are again eka account ya Elvis Deb Style. Yeah, like he measure some clips even from his side. So Ramaphosa, Cyril Ramaphosa, of course, va fika le Mbaula le. As expected, va fika hi chopper. The resist hi hlamusela afterwards. So hi vana va tsakini swinene ku va Cyril Ramaphosa va endzerile eMbaula, knowing very well ku ta va na intervention ya kahle swinene. Yeah, hi ngo vhete jumpa very ya ka ti-clips hi twa ku Cyril Ramaphosa va kombise ku yini and stuff like that. Pequeno presidente. Pequeno presidente. Labo cosa, hey. Labo bankulo. Ina bankulo la mina. Conducting assistance search, and many of these residents what they want to hear is what is going to happen. Many of them were complaining that they feel like the president we're not assisting them the way they would have wanted to be assisted, because many of these people that you are seeing here do not have shelter. They don't know where they will go. Presidente
We'll take only 2 questions. We have to leave because of the weather, Mr. President. Yeah, we've just seen the catastrophic damage that has been caused here. We started off in the Vaendzela district, where we saw how a number of houses were flooded and how people have lost their possessions with the huge rains that have been raining in this part of our country. And now here in the Mopane district, it's even much worse, because right here where we are, there are 36 houses that have just been wiped away from the face of the earth. Everything is gone. The roofs, the walls, the furniture, and one 5-year-old child has also passed away. This saddens us, because the loss of life is always something that is really devastating and should be devastating to all of us. Notwithstanding all that, I'm pleased to know that the community, as well as our municipality and our provincial government, have been doing everything they can to assist the people who've been affected by these floods. The rains have been pouring down. They tell me that more than 400 millimeters of rain has come down in just a short space of time since Sunday. So this is a devastation that we had never expected. And of course, in the Vaendzela area, some of the people are very close to the river, but here the river has broken its banks completely and went way beyond what you would normally have thought is the general flow of the river. So 36 houses gone, and it's affected 85 households. And those people were initially taken into a school, but they've now all been farmed or taken into relatives' homes. And we are grateful for that, because the solidarity and the cooperation that we have seen amongst our people here is quite amazing. We've also heard how one person was thoughtful enough and threw a rope to people who were stranded, and they tied each other around the rope and they pulled each other out of what could have been certain death. So we are really grateful that that type of innovation, even in a time of great danger, was possible, and it happened. So number of lives that could have been lost here have been saved. And we're grateful to ordinary people, and we've got one of our traditional leaders here. It also needed to be saved, and we're glad that he and his family have been saved. And he says it was the effort largely of community members and, of course, our South African Air Force that came out, their helicopters, and rescued a number of people from rooftops and from trees. So that pleases us, because it shows that our response to disaster is getting better and better, both at the institution level like the South African Air Force, Defense Force, and also at local government level. Our councillors are on the ground, and of course our various other political organizations are on the ground and mobilizing people. The ANC has been on the ground and mobilizing many of its leaders and members to assist those who are in need. And provincial government, the Premier here leading the MECs, has also come out in a very strong way. So much as disaster befalls us with climate change, with rains that are now devastating because of the floods, we've been able to find a response. And of course we need to do a little bit more in terms of the way we construct our roads,
so that water can flow a lot easier, because this is a flat area and it therefore requires our roads to allow water to flow, and it's going to require quite a bit of engineering, and this time around I think we will need to look at engineering solutions so that when there are devastating floods like this, we should be able to cope. But the saddest part is the 36 houses that have been wiped away. There's not a single house that I see here. There were houses and even the foundations are gone. Everything is gone. So this is a real catastrophe. But our people will be taken care of. They've been, the records, the details of every household and every person are now being gathered, and we will be making sure that they are taken care of. Even as some of them have gone to their relatives' homes, government is going to help them to rebuild their life. As you know, the Premier does believe in transparency. All that will be made transparent and will be announced to everyone. The devastation is not only here in Tupani, it also extends to the Vaendzela district, and this whole Limpopo area has been badly affected. And we're told that we can expect more rains into the coming days. And this is the effects of climate change. Climate change is truly, truly with us, and those who don't believe that there's climate change better believe it now, because wiping out of 36 houses when there's a rain has never really been something we've experienced. Now all those households, all those people and the families are now stranded, and they now have to pick up the pieces of their lives. Thank you very President. much. Thank you, colleagues. All right, the president. Thank you very much. Thank you very much. You've got to leave now. Cancel, Mr. President. Danke. Cancel it. We're complaining, but we wanted to pay for our own health. Mo Presidente Ramaphosa. Rie, Presidente. Takulan Presidente. Yeah, so in summary, as mga shuta kwalano, kuna 36 houses they nga washed out completely, entirely. Tinga exist na foundation. It's crazy. Kona kinshinen. Even then, very clever. Some bad news about wasatolo enga ngibona. Yes, I survive, but un'wana nga survive anga tsandzekini yena kuva a hold on to the three. May the child's soul rest in peace. Mhaka yo vava swinene leyi nga humelela. Ka the previous video ni kha ni kombisa ku hayi a ku va na mhangu leyi nga tivisiwa, but mhaka yo vava swinene loko se mi kuma ku na n'wana loyi a nga lova. So hey, ni twa na ti-remarks to na van'we va nga va khukhuriwini. It's bad. So it's bad loko ze ku lowa. Swi kahle loko mi kuma ku nga lova munhu, loko ze ku lova munhu it's a huge problem. Vutomi a byi xavi na ku ma swi tiva. So hey, may the child's soul rest in peace. Mhaka ha ri n'wana ntsanana 4 to 5 years a ha ri ntsanana swinene.
nga languti ntsena leti nga onhaka 36 ku na tiyindlu leti nga onhaka straight ku nga ri leti nga washed out, so ku onhakeni le Mbawula. Tindhawu to fana na Mbawula swi komba ku ri ndhawu leti nga affecta swinene in overall, ma vona mhaka leyiwa. Yeah, so President Cyril Ramaphosa va kumeka va ta hi helicopter because mapatu ya onhakile. Na tindhawu loko hi kha hi cheka tindhawu to fana na Kulove, tindhawu leti nga onhaka swinene, as you can see kwalano ku onhakeni swinene. A ka ha ri ndhawu leyi fambekaka ende se i khale nyana, mpfhuka mpfula leyi sungurile a ka ha fambeki. Ku risk loko munhu a lava ku famba ka this road here, as you can see kwalano. So hey, it's very very bad here, it's very 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 bad. As you can see kwalano, so swi kahle swi monitor because munhu a nga tlha a famba khukhuriwa kwala, vanhu va swi rhandza ngopfu swo risk, so swi kahle ku ri pfarhuni patu swi kha swi monitoriwa and stuff like that. Hey, vanhu nkarhi wun'wana va ti pengela and stuff like that, va na mhaka leyiwa. So hey, koko affectekini, so khe hi cheka in terms of landscape ni kota ku swi twisisa ku why ku ndhawu leyi loko khe hi cheka like lo hi languta so hi nga twi na ku yi normal because on the road aside naswona ku hansi hala ku na masimusimu, but loko se hi khe hi jika hi Google Maps hi languta na le side ra le henhla hi vheta hi swona ku endleka hi ndhawu leyi. So le halawa hi le henhla, ma yi vona loko hi languta patu loko i ya henhla i va se i ri ku gonyeni swinene nyana, then hala it's a lower area hensi ku affecteka hi mati lamiya. Vona mhaka affecteka la ku nga ri sweswo ntsena, it's because this area very very yi le kusuhani na le Ritavi, ku na Ritavi ri hundzaka la ku na a bridge there, so swa ku Ritavi leri ri kumeke ri tala, loko ri tala mati lama kumaka ma cheletana na le masin'wini, loko ma cheletana masin'wini ma kota ku tlhelela ma na le patwini. Ma swo i Ritavi xilani leswi endlela ku sinyasinya mi swi vona kwalano i ro Ritavi rero, mara rero i Ritavi rero laha hi pfurile mi kota ku swi vona la ku tlhuma kunyana la i Ritavi kwalano. Vona mhaka leyi ya i Ritavi, you see le ka Ritavi kwalano ku nga na a bridge, vona mhaka leyiwa leswo sweswo mi swi vonaka kwalano. So ka affect laha yi entrance ya Kulove, then hala loko se mi jika mi kha mi tlhela ndhawu ya hala hi ri kona hala tindhawu nyana leti ma swo ku low la ka tikomba ku low mati ma nga affecta simple. So hey, it's a huge problem, it's a huge problem. Mi kha hi continue as you can see kwala naswona swisinyasinyani sweswo swi endlaku na ku line nyana ya pattern nyana, so ni ro Ritavi mara line ya leyi hi vona kwala ya misinya, yes landzelelani line leyi ti komba ku yi ri unique. I Ritavi kwala Ritavi line ya Ritavi rero, line ya Ritavi mi vona kwala Ritavi rero ri fambaka ri fika no ri ya kule ngopfu, ri ya kule ngopfu mara. So kha hi ri tirhisa ku hela ka Kulove laniwa naswona ku ri fika ri khoma the main Ritavi, the main Ritavi vhele vhele ri va ku ri kha ri hundza hi le bridgeni ya le Giyani. Ma swi loko se hi tlhela ndzhaku ha swona ku hi ro lero hundze le bridgeni ya le Giyani ro tlhela ri fika ri connecta na side ra Kulove and stuff like that. Na tindhawu to fana Vankomo va nga ta hundza hensi swi nga va possible ku hi side ra hala loko va suka from side ra Giyani, because na le ka Nkomo ku onhakeni as you can see kwalamo swi ku celeke njhani. Timovha leti to ta X5 ti nge hundzi leti nga staka ku fana ya Dr. Sithole, ti nga hetela ti stakini. Ma vona mhaka leyi ti nga hetela ti stakini. Vona ndhawu leyi va xinjhani leyi, ndhawu yo ku nga famba timovha leti to fana letiyani la ku onhakeni swinene. Hayi swoho ku onhakini, ma hopefully ku nge ngheni tithendara lawa a ku endla municipal hi yoxe a ku humese funding ku nga nghenisi swo thendara swi ya ku onheteleni ku onhakeni ku ndhawu leyi va ta dyetela timali va nga hi lunghizeli la. Ha ha ri kwala na R71 elulekani yi affectekini swinene. Let's go. This is the other side. The crossing, vehicles taking chances. Do not attempt this at all. Ku lama so mati a ri mapatu a swi hlweli ku lunghisa ku a ri nge hlweli va ta va lunghizini nkarhi khale, because patu leri ku transport titiraka transport swakudya ti fika ti ya phalawura swi nge hi koti ku hundza na. So mi kuma ku va nge hlweli ku va va lunghisa a ri se na van'wana mapatu laman'wana swi tekeriwe ngopfu nhlokweni laman'wana. Ti-R leta leterani swimbirhi so ti tekeriwa ngopfungopfu nhlokweni vo R71 R36 R81, so lamo lo hi ku R yini R5 so whatever na va D yini ta tshikiwa lembe hinkwaro. Swi nga lunghisiwi hi kwale ka ku vona kwale ka ndhambi kwale hi rini, mara ma tekeriwe nhlokweni lama mavavati lamaya. Hayi ha ri lulekani ku onhakini na tin'wana movha yi khukhuriwini, movha yimbirhi lulekani yi khukhuriwini. Mati kusuka a Humlani kusuka site ra a ni swi nga nkarhi ku na movha yimbirhi yi nga khukhula hi mati kusuka a Humlani kusuka site ra Humlani ku rhula matikoxikaya a lulekani. Movha leyi yimbirhi yi ta khwekela. ni vona thayere a yi nge ka n'wi endlekini laha ni vona thayere leri loko ni ri languta kahle laha loko vona laha hansi laha or swa ku ri yo buluka la look hopefully munhu a nga lo bulukela hi vhilwa a wela laha phela heyi shit
ke swa vava ma va tiva ku purasi ra ka Mugiva hi laha ende I timovha timbirhi a hi leyi ntsene hikuva disky and then ku tlhela ku na movha leyi ntsanana nyana ya bakela as you can see kwalaho hi to ti nga affecteka swinene ti khukhuriwile kahle na woyi lowu wu khukhuriwini hi nkova kusuka kwahala va matikoxikaya kurhula va humulani u te u ta khwekela laha so lava nga lahlekela hi movha kumbe va nga khukhureli movha yi nga khukhuriwa matolo a va ta lava leswo hi mhaka yo tika swinene mhaka yo tika swinene mhaka yo vava so yi khukhuriwe ya ndhawu yin'we movha leyi and stuff like that swa tikomba ku a yi ya towards nambu lowu nga laha hi ku mati a ya ha tele leswaku and stuff like that so hi leswo loko ri amukeza msa tsikaba ni ta kombela mi tlika subscribe Natalayo, ay, Natalayo, Natalayo, ay, Natalayo, Uloinina, Nasibona unatandake, ungachavi kunifona laga belase, Ibu nasibona unatandake, Dali mamo, Ani machavi maporiso, Ami vani kama as long as ni kukuma, Ani machavi maporiso. Machavi kuni fona la bela se, Iguna sibana unatenda ke. Daimemo, Ani machavi maporiso. Ambivani koma as long as ni kukuma, ani machavi maporiso.